Nang Kayamban. Ha? Tak ada kritik Bupati Aceh Timur. Langsung yang caman kali ikut. Ha? Kah dun landam yang anak kapur video masalah TG bak media dalam masa hewrok atau 3 minggu. Munya anak kapur dalam videonya long akan timbak kah. Munya anak kurumpak kah nya ada keluarga kah upeke. Pu anak kah, pu ke inang kah, rumah-rumah putut. Gancang di malu jadi mak unu galon. Tokah yang gaya dah. Pui turuhan ti kah. Bunga kita aku kun ti. Yang lebih pempeng mahasiswa dengan oh inang gol. Cik perlu pekerek nak beri saja ngilam pukai mah ke pegah apa. Tentang ayo kita perlu keren nak beri jika kirim foto kena pakai ya. Cacah kena kuah ke cacah hantu. Kemah ke. Citur beri kena galon. Kepegah sorok ke. Kah anak pernah kada putar lo. Yang penting anti kada pun dia kada rilo. Buat tipa ni budi ada ni kada promo ke. Yang kada tong rumah-rumah. Ha, pokok ji long kubi mata kah kapo video masalah tim pak media. Kah anak pernah kada rilo to. Okey. Nyam ko po malah ko upload dilom. Perlu kena nak beri saja ke macam timbak le. Ha? Kacau beli-beli nak beli bro yang kat uji beli menyana beli memang makam yang anak ke pegah balung aku jual beli-beli. Menyana beli anak ni beli ke pegah balung aku jual beli aku kalau ke lima. Pak mak ke pegah ba. Lu hana mau tahu. Pokok ji ku bi masalah 3 minggu. Yang gak kira laju. Yang kayak pegah kalau berarti si dukang iu. Kaji nyok waktu berarti tahu ang suaranya mau. Ke mah tu. Nah buh. Menyebuh Citimba warga Sidun. Long sahabat Sidun, sahabat sejati Sidun. Apabila si on rubah bule keluarga Sidun, ilung ku musumpah ba Allah Taala. Akan ku lam nanggro. Namban akan ku balas dendam. Hana kudu meka, hana kudu rika, keluarga si termasuk bui parti Aceh Timur akan kutimba. Ya amban, nyo hana ya gulung ku berapa. Ci ku nak kalan kah memang kah hana agam. Si on mentang rubah sahabat long, saudara sahabat long, ilung ku musumpah ba Allah Taala. Akan ku di Melayanya, akan ku timba si Iskandar, termasuk keluarga ji, termasuk inang ji. Nyaman ku musumpah ba kah. Yang kata denda. Nyan mentang ku begah bakah.